chibai ule silel thanpui kani a Chanchinthar ilongai tha ang amasa in chanchin langsar zwalte Rajya Sabha MP Puke Vanil Venan vo in Khan Sai Rang Rail Station tloin rail service chu changtlungzo ka kalpui turle mipuin an chhor tangkai theina tura theitop chwa turin thok tu te angen All Mizoram centrally sponsored scheme Employees Coordination Committee malakna in vo in Khan CSS noya na thok tu intel khomten sarkara anthil nya te ti hlotin sakphutin lung oilo na anlantir Chanchinthar Manipura chalai ingemuzatin vantlang thil swasamapu awanga man an chande chwa tura norin ben him na thoktu tenen anin tibwaya lungin anin tong na sahle tuna chanchin kim changzokin All Mizoram centrally sponsored scheme Employees Coordination Committee malakna in vuin Khan CSS noya na thoktu intel khomten sarkara anthil nya te ti hlotlin sakphutin lung oilo na anlantir Aizol District Magistrate in Thlani Chung Sarkar Office omna hmun sangshanga mi panga aya tampun khom khapna ti chuak ma se Aizol District a CSS noya thokte chu vo in Khan Joint YMA Field Aizola pung khomin lung oilo na anlantira he huna hian MSEC General Secretary Puvanil pe ka chuan thu soin kumin April ni som panga atanga ni som pasari chungin pen down strike anlo nei to a DPNAR Minister in theitop choa bozui atiama wangin April ni som pakwa a sarkar nen inrem na ansiama May ni som pakwa a representation an thelu chu August thatop lama an ngai venin an lekha thelu a bo thu an donga an chui zel na a file engma akal lauti an muchhuak ati a inrem na an siam nuwa sarkarin angai twa ve meido ni mo an ti laya angai tha chu shi om an ti thu soin September ni thuma general body thu khom chuan nor hwai hothi an rel ta ti asoyani voina MSEC lung oilo na lantir na hi mamit West Phaileng Marpara Kolasip Pukpui Vairengte Konpui Champhai Farkon Darlon Sialsuk Longtlai Chongte Bualpui Sangau Lungpher Lunglei Zaubok Tlabung Siaha Tipa Saitwa le phwai buanga te po nei ani MSEC hian Mizoram sarkar laka anthil phu sang chungcha nga thulom omsia tur omlo awangin lung oilo na lantir nan tun thla September ni kwa atanga ni som pakhat thlengkhan mass casual leave anlo lato ani Comptroller and Auditor General of India CAG report nung berin Aizol Municipal Corporation MC in bolho paina trak somli panga atiral na a cheng vaibel chethum le noi som paruk Heuta nia lang chungcha nga amo phurtu zongchhuak turin Mizoram sarkar asiatir CAG audit reporta alandanin State Investment Project Management and Implementation Unit SIPMU chuan kumsang ni som pasari October ni thum khan AMC ne na Aizol khopuya bolho khon khom le senghoina atan lirthei somnga pali ape a heta lirthei pek te hi LPK 4070 per truck somnga le Zenon pick up pali ani LPK 4070 per truck man hi cheng vaibel se som le noi som ni pariat ani Mizoram Condemnation and Disposal of Government Vehicles Rules sang ni som pakhat ang chuan chaklai hol ang chi hi kum som chung emo kilometer noi ni thlenga tlan thleng emo man thei turangai ani a chumi ma a man tlak lova chhal tur chuan siam that le thei to ro lo khopa ache swal wang ani tur ani ti ani hetiang hi danina ziadan ani lain AMC Board of Councillors chuan trak te hi an lei atanga kum khat atlin na kum sang ni som paria December tha khan AMC ne na petu sipmiu posha tir lovin mimal ne na pek an rel thu a kum sang ni som pakwa February tha a mithiam te endigna report a alandan chuan awai hian kum sang ni som pasari asiam an ni a chatak vek an lani heti chung hian AMC thunei tu ten an endiktir anga endiktu motor vehicle inspector MVI chuan bechan tur om hau lovin sen so tam tham lova siam that le tur chuan an tlak to hlom lo ni in aziaka truck pakhat lu zong po cheng noi thum sing ruk le sangli le cheng noi ruk sing thum le sang kwa le ka hniamin aziak ani hemin hu hian district transport officer DTO chuan MVI report ziadan hi adiklo ti apumin senso sang lova siam tha theiti jok tur ani ati a atiral na manja tur abituk dan bechan ero tarlan ani lova anli lam na po hi media lama zau taka puang zar lovin chhorpia chanchimbu a chaukum sang ni som pakwa march ni riat le ni som pathum khan chwa ani thu an phalo ani
alilam na man tur chu tlem luat ani awang hian sarkar sum cheng vai bel chathum le noi som paruk zet a hek pha nia chhut ani CAG chuan AMC hian financial rules abo chhechiang hle ni in soin truck deral dan phunga hian pek tlak tir nga lovin thlatin arul tira cheng vai bel chheni le noi som pahni chu tlai ko hnuwa adong chau ani ati hemi chungchanga auditor te zona changin Mizoram sarkar chuan kum sangni somni pathum August thla khan AMC hian na thok an nei tlem awangin bolhlo seng hoina truck te hi an enkol theilo ni in asoya hei hi CAG chuan pom lovin lir thei deral dan dinglai bo chhiat na om chu ngai na thiam thei ani lo ani ati a dan bo chhiat na te lir thei hlut zong na satakati hniam ani awang te hian lir thei li lam chang tu te hian diklo takin hlok na an tel ti chu CAG mudan ani ahun ma a lir thei tiral alut na chhut hniam le dan bo chhiat na bel khom hian a chang tu zinga du sak uchuak bik an theya alan ba ka sarkar ta na sum tam tak lo na athlen ani ati ani Dampabial by-election lo tura MNF candidate Dr. Arlel Thanglianan kan soya ni lovin kan thil tia min te zok ro u ati Puanto angin Dampabiala hian ZPM atangin puwanil sailova ding tura ruat ni in MNF atangin Dr. Arlel Thanglian ruat ani a Congress atangin John Rautluang lian ruat ni in BJP in candidate an lapuang lo ani ZPM campaign committee chuan Dampabial chungan unit te tlo chwa program duangin an candidate puwanil sailova hovin hun an mang chhaumeka in than puan ma a block conference nei tumin block conference hi chief minister pulel du oma hova mantum ani MNF party candidate Dr. Arlel Thanglian pu in Dampabial afan chunzom zela Rammi pui rong bol tu an ni awangin an hun chungin sul nu thale soizui tlak rautling bial chungtan nu chhia tum apoi mo ber fo ti soin asoya ni lovin thil ti a thlir fo turin bial mi puite acha ani Congress candidate pu John Rautluang lian po vo in atangin a campaign chan ve bok Rajya Sabha MP Puke Vanlel Venan vo in khan sai rangrel station tlo in rail service chu changtlung zo ka kalpui turle mipuin an chhorchang kai theina tura theitop chhwa turin thok tu te angen Puke Vanlel Vena hian tuna rail service mek sai ranga changa Guwahati kalle sai ranga changa Kolkata kalle sai ranga changa Delhi chu omma se hei ayatam ombel se andu thu station thunei tu te asoi puya mipui mamo phushuk nan sai ranga changa Silchar kal chu ni tin le lang omchin se adu thu soin railway thunei tu te po in oman ti thu an lo soya Guwahati ya North East Frontier Railways General Manager soipui tura an lo ngen na chu puven chuan lo bol zui pui atum thu ashil ngal bok Rajya Sabha MP hian sai ranga rail service hi diesel train alaniri chu electric train ani vat theina na chak taka mala tura shilin tharuk chunga peman an tum thu an soibok Prime Minister Narendra Modi an September ni som pathuma ahon tak Mizoram atanga rail service hi tundin huna pathum a ommeka Union Railway Minister Ashwini Vaishno Soidanin Bungrophur rail a ngal don ba ka heta hian refrigerated coach po a don ani BJP Chala Yuva Morcha in Prime Minister Pu Narendra Modi pian chamlom nan aizola marathon race buasai ani tur thu an soi Voina aizol press lapa thuthar theder tu ti an komna a BJP Mizoram State Yuva Morcha President Pu Robinson Malsom Tluang Mar chuan kumdangan lo ti tochin angin Prime Minister Pu Narendra Modi pian cham September ni som pasari le India nampa Mahatma Gandhi pian cham October ni inkara midangta na luan chhuana hun seva pakwada an buasai le don ti soin rampuma September ni somni pakhata marathon race buasai ani dona heti la hian cholni ani awangin Mizoram chuan September ni somni inrinnia aizol bongkon atangin ramhnun veng lamkonga chanin lamwal thleng buasai ani dona Mizo thalai atam thei ang bertel ve turin asoma he huna hian atlan zongzong te chu certificate le t-shirt hlan an nivek don ani pakhat na chuan cheng sing khatba ka medal le certificate pani na in cheng sang sari ba ka medal le certificate pathum na in cheng sanga ba ka medal le certificate te an dong dona top 10 na lang pha te chuan consolation prize an dong vek don bok ani
Robinson ma somtluang mar chuan BJP chuan ram in to del le ram changkang an ni theina tura thalai ten hriselna an ngai poimo zia atul zia in zirtir nan le mihar sajok chan puina konga po ako hmu tu an ni theinan he marathon race an bua sai ti asoi bok ani Dampabial by-election nei tur hun puan lan nilaw ma se party sang-sangin candidate tura an chhop chhuaten ngur takin campaign an chhunzom zel. Puan to angin Dampabiala hian ZPM atangin puvanil sailova ding tura ruat ni in MNF atangin Dr. Arlel Thanglian ruat ani a Congress atangin John Rautluang lian ruat ni in BJP in candidate an lapuang law ani. ZPM campaign committee chuan Dampabial chungan unit tetlo chhwa program duangin an candidate puvanil sailova hovin hun an mang chhaumeka in than puan ma a block conference nei tumin block conference hi chief minister Pulil Duoma hova mantum ani MNF party candidate Dr. Arlel Thanglian pu in Dampabial afan chunzom zela Rammi pui rong bol tu an ni awangin an hun chungin sul nu thale soizui tlak rautling bial chungtan nu chhia tum apoi mo ber fo ti soin asoya ni lovin thilti a thlir fo turin bial mi puite acha ani Congress candidate pu John Rautluang lian po vo in achangin a campaign chan ve bok Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thlak chunzomang Uttarakhand ta Dehradun rasur na sal tuka wangin tukina changkhan har sanana satak anto ka mi zatel chan chwa ngai nan tanga mi panga innun na an chan to bok awangin Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah chuan an Chief Minister Pushkar Singh Dhami bia in sarkar lai puin thei topin an puya an pui zel dona an tan an ding rengti an shil National Disaster Response Force NDRF, State Disaster Response Force SDRF le Public Works Department te chuan chan chhuat na le then fai na an thok meka school ero khar vek ani tukin darnga khan India Meteorological Department IMD Dehradun le Disaster Alert Portal of the National Disaster Management Authority NDMA 10 red alert an puanga rasur na salutuk le tuiluang na sa chuan in le dor anol nuala in kalpo na kung te chu leiminin ano na sa hle response force te hian mi zanga chuang mun hima an da to a tuna hian mi za chuang zet chan chwa ngain an latang ani Chanchinthar Manipura thalai engemuzatin vantlang thil swa samapu awanga man an chante chwa tura norin ven him na thok tu tenen anin tibuaya lungin anin tong na sa hle Prime Minister Narendra Modi an inrin niya atlo mani ni niya khan kuki chena Manipur chhimlam Imphal atanga KM somruk panga vela hla a mi papani chu vantlang thil an swa samnia pu in man an ni a he thil thlenna mun hi kuki zomi le mar nam MLA le helpolten sarkar lai puine na inbia in opna shan siam sak an phuta an duang an ti saklaw na mun ani pathiani khan thalai enge muzatin mi an man an dana police station chu an hwala chwa an phut bok borak sang zelin ven him na thok tu te chu lungin an tong ta ni in police te chuan an soi police in video an ti chwa chuan thalai te hian chongkam moi lo tak takin ven him na thok tu te an awa video pakhata chuan ven him na thok tu pathumin kotler chep taka lunga vom tu thanem tak an nor lai alanga an din mun achia zoka wangin in sasengin an tlan chhezui ti alang bok police officer pakhat chuan mi puite hne na tun choma an mi man te chu wantlang thil an khoi chhiat awanga man an ni thu le thil thalo tak an ra man awanga man an ni thu an soya dan anga thil kalpui turin kan ngen chewa engma diklo kan hmulo chuan an lo chhuak le don ani anti police in mi an man te hi nizan pathian nizan khan chwa an ni zui ta bok Donald Trump trade advisor Peter Navarro chuan US negotiation team ten sumdon na lama inrem na siam turin vo in le zanin hian dokan an kil hodon ti asoi Karmasalam Khan US President Trump hian Truth Social kaltlangin PM Modi chu atha in chalutuk ani thu apuanga sumdona inremna anne abese thu aposa voithumvel apozona hemenu hian exkaltlangin Modi hian US ne na inremna kumhlun anne thei thu le zautaka inremna anne theina turin India ain hongti atar langve bok
borak athatawangin US chuan negotiation team chief negotiator Brendan Lynch hovin aron tirta a trade advisor Navarro chuan he inbiak na hi inbiak na tum rukna ani satlia nilovin inrem na neina tur ani thu asoya August ni somni panga changa ni kwabora inbiak na nei antum kha US in India bungrua tariff 50% ta ati san awanga chul ani kha tariff awanga buaina po chin felngal antum do ni in an soi Navarro hian India in Russia oil alei chu ala soi sel zela Russia hian poisa hi Ukraine dauna atan amanga Ukraine chan himna ati buai thak zau ani ti asoi Navarro chuan September ni khat khan Modi chu Putin le Jinping tenen Shanghai Cooperation Organization SCO summit Tianjina in bema se rinna ngat tok lau ati ve bok India's chief negotiator le Commerce Ministry Special Secretary ni bok Rajesh Agarwal chuan US le India hi chumnga kanim beto a mason na a umwak lau tun chuma ero tukver ain honga avoi rukna chau ni lovin sumdo na inrem na kan soi theidon ta ani ati khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e